Ndabasuhuje bakunzi ba Rwanda Rugari TV na Rugari akadomo rwa mukomere mugira amahoro y'Imana n'imigisha yayo aho muri hose. Ni Asumani niyo nambaza. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarahiriye, yashimangiye kandi yiyemeje kurwanya akarengane, amafuti n'agasuzuguro. Hari birimo kuvugwa ku bantu bafunzwe cyangwa bari mu maboko atari ayabo, bari abakozi cyangwa n'ubu baracyari abakozi b'urwego rw'Igihugu rw'Amagereza. Abandi baravuga ngo ngo rwahinduriwe inyito, ngo ni igorora, pemporte, byose ni kimwe n'igereza. Ikintu gitangaje nuko bakunzi ba Rwanda Rugari TV maze iminsi ibiri ngerageza kubaza umuvugizi w'urwego rw'Igihugu rw'igorora, reka mbigorore nanjye kuri aya makuru, ariko nanubu akaba kinkwepa rwose. Ntacyo bitwaye, wenda n'uburenganzira bwe, cyangwa baramubwiye bati uramenye Asumani ntumuha amakuru, pemporte. Amakuru mfite yibanze rero kandi adashidikanywaho ku rugero rwa 90% nuko hafunzwe abantu bagera kuri 7 b'abakozi ba RCS, aba Officiers, abari abayobozi b'Amagereza ku mpamvu yo guhohotera imfungwa muri gereza ya Nyakiriba mu bihe bitandukanye, mu myaka nubwo ya 2-3 kugeza uyu munsi. Abayoboye gereza ya Nyakiriba mu karere ka Rubavu guhohotera imfungwa, kugirira nabi imfungwa. Amakuru yewe Asumani niyo nambaza Rwanda Rugari TV mfite kandi ntashidikanyaho ku rugero rwa 95% nuko hafunzwe abantu bagera kuri 7 kandi bafungiye Rubavu, babakuye inahanga barimo na Kayumba Inosa. Navuze ntashaka kugaruka none ahangaha kuko ntabwo bishoboka. Ejo bundi umukuru nanjye ngo ejo kwa gatanu, ibi ni byo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umukuru w'u Rwanda yavugiye Musanze ikibi, abantu bakabona ikibi hanyuma nuko bakajyaho. Wanabaza uwo bireba akakubwira ngo ndaje nkubwire. Umuvugizi wa RCS, umuvugizi wa Rwanda Correction Services, rwose aba bantu ndabizi ko bafunze, nta makuru yibanze, bibaye ngombwa ko mbikomozaho, ariko details cyangwa details zabyo n'amazina yabo. Uwo mvuze ni Kayumba Inosa, namuvuzeho bihagije. Abandi bari kumwe nawe rero, nyuma yuko arekurwa ava muri gereza ya Mpanga, ndabavuga rwose, ndaza mbavugire ibintu by'ubugizi bwa nabi, guhohotera ikiremwa muntu, byarangira ababishinzwe bakimana amakuru. Murayimana se ngo bigende gute? Reka nzi